Swastiastu. Idedane sareng sami sane wangiang titiang, pamekasnyane alit-alite sane kantun melajah ring kahinane mangkin. Asapunika taler para pamiarsa fanpage Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali, ring Kota Denpasar sane wangiang titiang. Titiang Ninyoman Yuliawati, pinaka Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali, sane poleh amongan ring desa Dangeng Puri Klop. Raine mangkin, titiang pacangirengang idedani sareng sami utawi alit-alite, melajah indek kruna wilangan. Indek media pembelajaran kruna wilangan rahine mangkin, sane jagi ketelatarang, inggian punika pami tegas kruna wilangan nika taler pah-pahan kruna wilangan. Tujuan pembelajaran ring rahine mangkin inggih punika agar siswa mengetahui pengertian dan bagian-bagian dari kruna wilangan. Inggih, idedane sareng sami sane wangiang titiang, inggian pepelajahan rahine mangkin ngawit saking rahine Soma ngantos rahine Sukra pacang mepaiketan sareng pepelajahan kruna wilangan. Rahine mangkin pacang kaaturang pepelajahan tegas miwah pah-pahan kruna wilangan punika. Kelanturang sane kaping kalih pacang kaaturang kruna wilangan gebogan. Sane kaping 3 kelanturang antuk kruna wilangan tanjanten. Sane kaping 4 kelanturang antuk ngaturang pepelajahan indek kruna pepasten. Inggih ngiring sareng-sareng piar saya. Kruna wilangan inggih punika kruna-kruna sane kaanggen nyinahan akehan utawi akide, pupulan barang utawi sarwa maurip utawi pupulan laksana pekaryan. Pupulan barang punika sekadi buku, potlot, salak, miwah barang sane liyanan. Sarwa maurip punika sekadi ucit, punya jepun, guru, miwah sarwa maurip sane liyanan. Laksana pekaryan punika sekadi membelanja, ngigel, melali, miwah laksana pekaryan sane liyanan. Sane mangkin pah-pahan saking kruna wilangan. Kruna wilangan wenten 6 soroh. Luwiripun kruna wilangan ketekan, kruna wilangan gebogan, kruna wilangan pahan, kruna wilangan tanjanten, kruna wilangan pepasten, miwah kruna wilangan panter. Inggih wau sampun ketelatarang indek tegas lan pah-pahan kruna wilangan punika. Sapunapi alit-alit sampun sami jenar. Nah, sane mangkin durus cawising pitaken puniki. Inggih, cawisan alit-alite dados kaketik ring kolom komentar nggih. Inggih, alit-alite sareng sami elingang nyarengin pepelajahan ring rahine benjang ngeninin indek kruna wilangan gebogan. Wantah kadya sapunika sane presida aturang titiang ring rahine mangkin. Dumugi pepelajahan rahine mangkin wenten pikenoh nyani. Ripet prada wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa idedane sareng sami. Rikala titiang ngiringan pepelajahan rahine mangkin, titiang ngelungsur agung rena pangampura. Sadurung puput, titiang jagi mabesan akide nggih. Santukan kahanane jagat puniki kantun gering agung. Elingan alit-alite ngangge masker, jaga jarak, nguwajikin tangan, miwah nenten berkerumun. Inggih wantah kadya sapunika sane presida aturan titiang, maka wasananing atur puputang titiang antuk parama santi. Om Santi.